Әне үйір программа чәрсетінен тәсірін осколаларғар үгіз проекттар олыққа керелілер. Чорапчы Улхун Тихан Михайлович Каженкин атынан арыла орта осколаты бұл салаға үлеліген анығы оборудованияны ұлан VR кылаға арылынна. Сигели чорапчы тауыстар бөліқпет сүреті. Арыла ортоскота быйыл олохтоох көгүлээни өйүр программага VR класс проегинен конкурска кыттан бу проеги олохо келерде. Манна виртуальный VR ачыкалар келен оголор үйрөккен интерестерин татта. Сылбы сорпутин бихи бәйбіт. Үсі солтауына камерынан оғыла жаммыт бұл ашкені кәлін көдірі бітер дейін. Именно бұл пандемия сағана дистанционный үйрек кемегер самый надылақ жен әтекім бағырын. Олана қолабыры ұшылбыт, олана аңдыс история дұру болдың, география дұру болдың, карта көдді бәккері, орыйдынан көдді бәккері, кені бәті ұжа бұл үсі солтауына выршкинен көдөрөн хәп дигән барын. Проект олохо киретигер нәһиленне өйөбле төһү күз болла. Софинансированиялах нигәнән нәһиленеттән утыры хатчы булах спонсорство булохта дибит. Олынна бардыгыр нәһилек бит Аллаһтактара беге коллектив бит бары төмсән үлләтибит. Бу проектка сүрүн ролу VR ачыкылар. Бу ачыкыны кетен виртуальный эгега кирен ого үйрәгә түргәнник алар услуй бете өскүр. Бу проект үддәгән тренинг кини дополнительный силый класс бу оголорго ачык кетен олороннор үддәгән бер комплектер уроктар кирелдер. Манна оголор бурсөдүк бардак патна ачык кетен олороннор тус париалнеска киреннер үйренелдер. Цифровой технологияның узка үлага кирбит даганы суруллада сылжар проекттер үгүстер. Манна ППМИ программаны туганы кыты нәһилектерге тогосток болла. Бу мандык проекттері улус салатата, улус үйректәһен әйгәтә бихисанылы бутнан бу кыры нәһилектерге мандык проекттер олоққа кирелләре. Бу тесеригер олор кийин кораттарга болуун, район кинигер олор гыттәтәнгә сайдык тактыр дигән бихи буланды бут. Нургана Осипова, Анна Семенова, Саха телевидениете, Чурапчы, Арылах.